Nangu Kate Matlala ke from Ejele wathi wena uthe mina ngine ID yaseSwaziland wakhohlwa wena ukuthi ubuyaphi. Nawo nama ID ayi3 uyenza ama business. Sesivelile nala ukuthi ID le eqala uyenza ibusiness kuphi. Ne company bani ID number 2 yenza ID number 3 yini yona leyo mara. Sabanjwe ngopresident onjani na la eSouth Africa. I wish President kube umkhwanaza that I don't belong to any political party and I don't want to be associated with all. If singathola umuntu ofana naye, hayi South Africa izobuya. Siyamnida uTraore la eSouth Africa. But lesigebengu lesi ngisho nanoma kuyovotwa. Ngavela ngayeka mina ANC mangila eNazareth lento ngiyibone la eNazareth makususwa umam Nkosazana Zuma kungena uCyril lobugebengu bayenzwa lapha eNazareth ngavela ngathi angisafuni nix engihlanganisa neANC I'm out ngiyohlala ekhaya ngisazingena izindaba zepolitiki. iIC nikezwe amamiliyoni ngamabox mawufika nje nawo amabox agcwele kubhadalwa wonke umuntu ukuthi bhadala wena hambe uvote iANC sho ukuthi bazohlala la ngenkani not ukuthi ANC not ukuthi abantu base South Africa abavoted no they never voted even aseNazareth abamvotelanga uCyril uzifake ngenkani. Hayi yena bekathi protect umchunu wathi yena ngoba yena ucabanga ukuthi uhlakaniphila ngithi yena uCyril wathi yena uzoyenza le commission njengale yakaZondo commission leyana wathumela omunye umfana active kuANC ukuthi lo mfana lo imali mayingene through lo premier wase Eastern Cape and then upremier wa coordinator leyo 5 million rand wayinikeza lo mfana lo active bambiza uFakula isename yakhe wakaFakula wase East London that hambe yo deliver le 5 million rand endlini kaRaymond Zondo so he can cover up for le iZondo report angaphumi uCyril makuvela uZuma namaGuptas only Cyril angaveli hayi wayo deliver la mntana coming back la mfana ama comrade amanye bathi uCyril uhlala hlukumeza uZuma why yena singamreport na for lobugebengu abenzayo because uformulate ama commission the next thing makunama commission abantu bayafa kulama commission anyone who cannot